universe upan zawng kum thluk le ding on som pathum point pariat chanchin zawng he kum khat chung ni zatum samruk panga a hian benglut vek don ta ngila engtiangin nge alanang engtik nge ni khi alo pian ani le khovel hi tin angai nom tu lai tak mishing te hi engtika tangin nge kan ron tran universe chanchin zawng he kum khat chung calendar ya khung vek tur kan ni angin tuna kan te dan tura hi chuan second khat hi kumzali somthum pasari le tharuk vel ani zel don ti kan lo shalok don ya ain tranna January ni khata hian ihan kirdo nang mia January ni khat zanlai ania cosmic calendar chu thilpuak engmoi tak mangin aronin tran big bang mangin universe hi aronin siama pointe takte mukle sa tak chu chakmang khenga ran fan chuakin second ray lo te chungin he expansion hian universe chu eng aya chakin aron tilian eti hunlai hi chuan universe chu ala salutuka subatomic particles te perpo hi alain siam thailo huneliam nu deuh chuan matter siam tu quarks le electrons te ron siam thei turin universe hi aron dai thlata heng quarks te hian tun thlenga kan la mu thei nang le ke min siam tu particle proton le neutron te hi an ron la siam chun som zel ani minute som pali le second som ni pariat nuwa chuan universe chu ron dai to in atomic nuclei che vela electron om thei to chu chuan atom masaber hydrogen le helium aron siam chuak ta he thila thlen lai hian universe a eng masaber tun nu po kan laman fu thei cosmic microwave background radiation chu aron chuata bok heti lai hian rc hi anlom lova he thil thleng hian atir lama chuan universe hi serthlum rong deuh eng hian ala lu khat mitam mu thailo non visible wavelength da an thlak ma hian kummak ta duai thum vela rei awa hemi nu hian kummak ta duai tam tak chung chu universe hi athim le heti hunlai hian universe hi dark ages anti huna hian awma universe pumpuya hian engin siam omlo wangin athim deuh top ani ti chuan January ni Hriata thilmoi le maktanglam tak aron thlengta gravity chuan anaron thok tranin big bang atanga gas le dust in siam te mang chuan rc masaber te chu anron piang chuak ta heng rc te chu kan ni nen hi chuan anlain danglam hlei hlea 75% hydrogen le 25% helium mang chawin anlain siam rc te hian an chung ril lama element zang te chu element rizzo ka fusin tuni universe kan mu thei metal te hi an siama nima sela heng rc te chu universe rc masaber an ni angin element rizzo ka in siam dan tur kong hi ala omlo ani heng rc te hi kan ni ai hian aliat soma tanga aliat za chuang zeta lian te an ni hloma heti lai hian kummak ta duai khatarei po an dam thlinglo tun nuwa rc te anglo takin heng rc te chu an piang malo tuka an dam rei box si lo nen ataka mu observation hi kan la nei theilo ani January ni som pakwa ani to universe chu rc eng moi tak tak le rc puak supernova explosion in akada gravity chuan a na thok chun zom zelin galaxy masaber te aron siam chuak tran atira chuan an la te hlea imasela huneliam zel ta kha chuan an thren om galaxy dang tenen in zom khomin an ron thang lian ni rei lo te nuwa kan chen na galaxy milky way hi aron piang chuak ve ta boka eti hunlaya universe hi tun huna universe ani dan ang ron putur hian za paruk bak alanilo chuti rol chuan tun nuwa kan mu thei universe structure moi tak mishing thluak neural pathway ang dewa cosmic web hi aron in siam chho tran ta bok gravity chuan galaxy rol cluster sang sang te chu pot khomin tun nuwa kan mu super cluster hian an lo chuaka April ni som pakhata kan ni ang chi ho rc masaber te chu anon in siam chuak tran heng rc te chu element rizok entirnan carbon le iron te in an khat to
chu chuan kan planetary system te ang leisa khat nei khovel aron pian chuana tur kong aron hon ani hei hi kan universe chanchina nun naking tel thei planet alo pian masak ber na hmuna angai theya universe a hian hun thar aron in tran ani ti chuan aron thlengta September ni khata ni le solar system lano pang tak chu aron in siam chho tran ta tira chuan protosun hi lo piang photin planet lian zual Jupiter Saturn Neptune le Uranus te chuan nunga ron dol heti unlai hi chuan Neptune le Uranus te po hi solar system lai ril lama hian an loma astronomer thren khat te phei chuan heti unlai hi chuan ice giant hi pakhat ai tamma ain siam an ringa maro chu solar system pon lama the chua anni ta te po ani mai thei an ti ni chuan avai khat na tan enga ron chuata hydrogen chu helium a infusin adam hun chung kumthluk le ding on som mangral turin bularon tranta ni aliam nuwa planet le sakhat nei khovel Mars Mercury le Venus te hi anron piang vele ani chuan theya ve thung khale theya hi kan solar system a planet pakhat Mars sang tiat vela lian hi ania khovel pani na second earth turarin ani lain great collision athleng teya chuan kan chena khovel lano pang tak chu na takaron suin anin sutna ke themte chu space a hian ain for chuaka teya hi dam chuak ma se planet ang ni tolovin khovel tha khian aron siam zuita ani kan chena khovel hi ni somni pani chungin ain siam felle mana atopa thilmak le danglam tak aron thlen ma hian volcanic eruption ice age le liang te hi athleng na sa hriatan chuan universe pumpuya hian masaber na tan kan chena khovel no pang tak tuifin ria chunga hian nun na hi aron omtran theoria chuan tuifin ria chuata heng tlang kang ron chuana volcanic vents bul na ya te hian anron masabera pressure na takpa ka volcanic vents le tuite chu minerals tangte nen in tongfuin organic molecule masaber khofela nunna zongjong ronin din theina tur building blocks hi aron siam chua nunna nei masaber single cell prokaryotes te hi aron chuak ta hetiang din munang chia hi universe mundanga po omin kan solar system chunga nge po hian aom Saturn thla Enceladus le Jupiter thla Europa te po hian tuifin riat lian le thuk tak an nea chu wangin heng planet thla a tuifin riata te po hian nunna nei hi an lo om ve reng mai thei kum toplam kan nai ta kha chuan thilpoi mo tak tak athleng chho nuala October ni thuma photosynthetic bacteria masaber lo chuak tranin anni hian mitamu theilo infrared light hi an hi plut masa oxygen ni lovin sulfur an ron siam chuak phot tlatoplam October ni somni pakhata microorganism thar cyanobacteria ti ming pu chuan anna aron thok veta ni eng carbon dioxide le tui mangin ai tur chu photosynthesis kaltlangin asiama chumiron ra chuak chu oxygen ani hei hi apoi mo lai ber ania oxygen supply chu ron pung chho zelin boruak ron luak ma hian tuifin riat hi alua khan masavek phoda he hun hi great oxidation event ni in kan boruak hip tur aron pe chuak ani nunna nei te chuan ma an ron son chho chak lea microbes te chu dun tranin nunna changkang zok la mu ngai lo te an ron siam chuak tran December ni som pasari kan thlengta Christmas athen ma kar khat la oma sangha te chu tuifin riat chunga an lo involve chuak ta luru le ru no vertebrate te an nei to December ni som ni jing lamdar ni le minute som panga a shark masaber te chu tuifin riata an ron thleng tran darkar som pakua aliam ne nuwa khofela thingkung masaber an lo chuak ta boka hei hi shark an ron omtana tanga kummak ta duai som thum aliam nu ti na ani chu makitiem thingom ma kummak ta duai som thum malama shark hi anom to ti na ani December ni som ni pani hi ni poimo tak ania
nuna nei chu ron involve le in zoi in tui hi an ron chua santa hei hi kan tun kho vela kan mu thei ramsa te ron tran chho na masaber ani nili aliam nuwa dinosaur le mammals masaber te chu an lo tran ta boka khomola hian ro relin mun sang sanga an tladar heti hun lai vel tho hian khomolian tak pakhat penji an ti chu ain trendar ta ain trendar zel ta kha chuan tun nuwa khomol danang hian aron chuak December ni somthum jinglam da rukle minute somthum pariata chuan dinosaur ti chimit vek tu chu leya hian aron thlata he asteroid hian tuna Gulf of Mexico khu second khata kilometer somni zeta chakin aron deng hei hian khurlian tak impact crater kilometer za somsari bial zeta lian aron siam chuaka indo pui pani na hun laya Japan rama atom bomb an thlak ang let luk le ding on som vel zeta na chuan che vela thil zawng chu anwai chimin ngal vek asteroid aron thlak na hmun atanga kilometer sang tam takala a thing le mau tu chu a khang boka lir hing le tsunami in khovel hi a fan chuak ngal bok hei hi ain tran na chau alania asteroid in leiran den zonga lungthem noi le vut te chu borua ka infor chawin mei khu chuan khovel pum hi atuam chuak heng vut le lungthem len zong te hi inchi khat po thinglo an nia wangin asteroid na leiran den na kinetic energy puak hian atikang veka ti chuan leilama mei angaron sur thlale in khovel boruak chu aron tilum chhota ema lei noi le tui noi mi ti lo khomola ramsa tam tak te chuan he kholum hi tuar zo lovin an thi mei khucha tak chuan khovel hi atom chua vek ta ka chuan ni eng po hian lei hi aron thleng thali thei talova temperature chuan tlak niam lam pan le in ramsala tam chuak te po chu tin mun khir taka an ding le ngala khovela species zawng za somsari panga zet chu an thita vek ani ti hian khovel lo lu tum hasa te chu mule to ngai lo turin molan liam felta mammals tren khate ro he hun khir tak paltlanga dam chuak hi an la heng thil te hi cosmic calendar kum khat top tura darkar somli pani chau to thleng ania he chian na rap thlak tak thlenga tanga voina he video yen lai mek in kara hian darkar somli pani chau to bok darkar ruk aliam ne nu December ni somthum hip masaber anon chuak ta science lamatang chuan hei hi mishing evolution din na turlung phu ani kum khat chunga nin nung ber December ni somthum pakata hi chuan thil hi ain thlak tanglam chak hle zandar somle minute som panga a mishing evolution a achima saber chu Africa rama khon anron langta darkar khat aliam nu zandar som pakhat le minute somthum pasaria homo sapiens masaber anron chuak tuna chuan mishing te hi akalin ankal to zanlai thlennan minute somni pathum chau to zandar som pakhat le minute som nga pakwa second somthum pakhat anita mishing te chuan agriculture muchuakin sapel ringot to lovin thlai te anthar to zanlai thleng tura second som phali la oma mishing te chuan tolai lir le Mesopotamia thuzia te hi an muchuak zanlai thleng tura second som pani la oma ai gupta pyramid chu siam ania zanlai thleng tura second sari la oma ma sang Greek philosopher Archimedes le Plato te hi an ron chuak zanlai thleng tura second thum la oma Nicholas Copernicus chuan khovel hi universe lairil anilo ti amuchuaka zanlai thleng tura second khat chau to a hian kumzali liam ta chunga mishing chanchin zawng hi kim vek kum khat chunga cosmic calendar atop na tura second khat la oma hian Galilean telescope siam chuakin avoi khat na tan space khi aina Newton laws of motion and gravity te electricity mu chuate Darwin theory evolution te Einstein theory of relativity te DNA structure mu chuate indo pui pakhat na te atom bomb siam chuakin indo pui pani na man te ichung te anin ton masak ber te
phone masaber siam chuate, Pluto mu chuate, heart transplant masaberte, the fall of Berlin Wall baka iron pian nite, Cold War, mga ini masagberte, tlalak masaberte, YouTube video upload masakberle, tuna video ian mek, heng zong te hi cosmic calendar top tura second khat zawng toa hian atleng ani.